Ni kasi amte. Ya. Bisedan. Alofa. Na. Whaftai atu. Nei foi I tuaso. Ya. O leo mai le sunga ya. Brother wa wifi. Mātou te whatasi nei tai ao. Ya o mātou whatasi mal whanau. Whaftai te maalangi o tātou mō nei. Tai ao mātou ngofia o le aso. Le stofi. Ya. O le. Nei foi vai aso. December. Ya. O mātou whatasi I ma. Se o afine leo Sister Taylor, Lina Taylor. Ya, se o afine leo Ngita o Nika. Mirford. Milford. Ya, o fia lava. Fia lava e. Mātou te awa o ma. Ini nai minute lava pe se furu pe suli minute. Tau ana mātou tam whai whaata atu. Le se mea o lo manao iai le tusi o le sau mulmuli mai. Ina ia mwhai tātou a inga tu whaai, whaasoai. Mamana tua le anga leo le tua iai tātou. Ya. Lea fo ia na manao iai le sunga sue kopo ina whai anu sosoani. Pe ma whai anu sosoani ili nei lawa wa roto blue mirrors. Na mama tina ia whape fo ia le lau tele o le o leo lo tanga I mai ma sira mai. Ya. Mātou tam whaina an whaatata o whina ngalo o tātou tai perfecta. Lea o ngā o le tusi lea sau e mulmuli mai a tau. Ya. O le tātou, o le whaiunga leo tātou le sona. Lea nā luatua nafi le tā upu e fitu. O le tā upu lea. O le tā upu e valu ma le iwa. Inu tā upu leo le valu ma le iwa. O lo tusia ai whapea. O le tusi a mona I a Moroni, o le te tau I ta maiti la iti, le Samoan po le baptisonga. Ina o whai tau ma wa ai, ia, o lo wha mamalama ai e mona I a Moroni. O asola, ia pe e tuli matai la wa e Moroni, ia ta maiti la iti baptiso, ai e le I o I mātua, Al taimi nei I le o onga lewo wa ai ma I le tala lei. Wa e se I longa lawo o waru tau sanga o le tau mai titi, po le teine titi e soi fua mai le laulangi nei, to ama whai leo na talia I le baptisonga a wao ana I loa inga le lei mai le leanga. Ya, se I tūlai se au whanau ma se mato ainga, pe e se mea mana I an tau I le whaitaunga o nei voi tusi. Laina, e se mea ngai wa ie. Ya. Go to Nika first. Ya, Nika. Se I whai mai a se mea ngai wa ie si kako kufa inga E mixa. I want to say in verse 10. Speak loud. Okay. Yeah, Okay. speak loud. In verse 10 it says, Behold, I say unto you that this thing shall ye teach, repentance and baptism unto those who are accountable and capable of committing sin. Ye teach parents that they must repent and be baptized and humble themselves as their children, and they shall all be saved with their little children. Okay. O le whai bunga fia? Sifulu. E kanga kasi o mga ko. E lau menga whai kau. So, o le ala sa uloa ia I le mele, o le ala sa mga kuia nga whai kau. That it starts like at home with our parents and the teachings that were taught from our parents from right and wrong. Okay. Mahaya. Lele. So that's kind of it's fine. That's kind of something that Dre and my husband, who is Dre, we talked about, and there was one thing that he had said was how I need to be a better example, like daily, to help him grow spiritually, for him to be able to draw near to the Lord. And that's kind of what this chapter is talking about, is how children are already close to Christ, and how parents need to be like children and want to draw near to Christ, and to
and for parents to learn from children, as well as children learn from their parents in order to grow. Oh, na, mangaya lawa. O tina. Wa mele fa mai ia laina e sa o le ia la e mankoe e ka ko pe vo mele fa mai nika everything is start from home but her awai olong ko loe ele loku so e kau ia nga faifa ka inga il fale wa e more like for lele live like Christ fa ka inga ia I loa ia nga e ko kongo susu e kuskusinga pa ia le se vai la fas fai kaunga ke o fai kau ko vo lele iai le mea e alain fa mai ele papkisonga ka mai ki ola ki fa mai through the atonement of Jesus Christ la o le mea alain papkisonga wa balu kausanga wa la wa lo le ia le mele lai fa ye se ma le mea le se ma ko la ala papkisonga ia fa mama ia ma kola apa kiso lo a fai lo ke pap kiso o valu ko sanga a wala kunga o se me po per fa lo ala boy lo le ala ke lo le ala o me lai fai se so le winga la le nga ka winga fai ka ko fa ka inga fa penga so a me ala wa ka minga Christmas nga le so ko al faka wa ko ringa ia kurkanga ale nga ku ia wala ere lo nga la vesa le kau ku ya no kau keren mere o salamo pa kiso wai ele mo fainga no faula inga ka ko manga ia manga ku ngika wale mai ngika e ka kau nga pa kiso ka ma ku wa wala ko ya matua wa apa kiso amaku foi ngofia foi nga wa oia e fanga kwa ile winga mongi le upu pap kisonga wa ole ka mo ia ir kusingi mai le kala mai inga wa ila wa ile soifua mai or kamikiki ile ia se angsa ile se me se kamikiki nga faia lo inga la ile kau ia ile pap kisonga ai or ngaka o sala bo ia nga me se nga fai ma mea le whekau, ma whakua le atua. Ia, or ka ngaka ngāia, ka kau ia i lea. Papkisonga. Ia, le lei. Ia, i se mea kauang e lai, i se mea wa i ei. But it also talks about the charity and the everlasting love of Christ. And it talks about how Se ka ua la kusinga ngai, o la kusinga. It's chapter 8 verse 17. Okay. And I am filled with charity, which is everlasting love. Wherefore all children are alike unto me. Wherefore I love little children with a perfect love, and they are all alike and partakers of salvation. It's kind of what you guys were talking about, but and at the same time, like adding how Christ has a love that's everlasting, like his grace and his love is sufficient for children because he knows that they are pure. Yeah. So when they do things, they're still in his grace because of the atonement. And they're not knowing, they're still learning. And how he's not gonna judge. He's not gonna hold them accountable for those little things because they still have time to learn and to grow under his love and in his care. And to follow you in verse 19, it says, little children cannot repent, wherefore it is awful wickedness to deny the pure mercies of God unto them, for they are all alive in him because of his mercy. What do you think in your own words? It's just saying that that's just an example, and it proves how much children mean in his fold, because there's nothing that's more like Christ than the pure intentions and the love of a little child. Okay. Esa le ya wa man kon mo ka makiki. Pe la kwa o me se mel farolo pe
e lai e ngaki le oiloa aia, ma kole o ingale fa mai pe kusi le fa mai le ile kusipa ia le kusi le faka oko ngai sa we mea fa mai e o or ka mai kiki e kusa mo ngala wa o nga makua ele ko ke ese ai ma kola le o le kaimina nga le wa makai nga learning ka mai kiki kaimina le wa makai nga ka ko ma ko o ka ko fa ngau this is right, this is wrong. Ma kola pe ala le mele le fa fai ka mai le o mai ka ile o le fai ka mai ye o le lo for ka ma langi I fa nga le li fa ola o lai ko kongo fa nga fa penga vo lai fa nga e fa penga fo I wa o le kusa o le atonement of Christ o longa lang kong yola le mama ai ka mai kingi le mela le nga le fa mai e sa ole nga la e aka ko fa kuskusa le penga me fa me kuspa ia e sa ole le ya wa e mai ana la ki ka me kiki o lai fa fanga ma ko e ka ke ka fa ia e fa singo ka me kiki mela se mal mela sa e o mai ai la inga ma le kai mila le nga o lo le nga o le valu ka usanga ngai pa ki so ilo o inga la ma ko la kusa le o le me nga le nga le uma mai ma la kiki kai mila le nga wa kawala ngala ko lo le sema le ma le sa le anga ma le o le la fa kula ya ka ko o le ala le ngal pa ki songa ya o ma o le ala ngal pa ki songa wa ya o la vaia le ngal pa ki songa ya o ko so lo ko fa fo winga wo ko fa ngau fo winga o me le anga o mala le anga fai o le ol pap kisonga la le wa vea makaka mama kosa pap kisonga ya so I'm the perfect person in the world when right after I baptize so the remission of sin like le winga nga pap kisonga ya o la vaia e kawango ko e ngo pap kiso au ke makwa fia pa o ko pap kiso ele loko me penga wala wo lo ai o mako yo mama wa ole pa ke songa ko sa ave ese uma ya le o anga sala me lenga yang e fai ma nika ola so hey sumo no mom did that okay we e au nga lo va pe fu wala na e ese ole o nga le al tala le ele mfai o nga e pa soinga fo le kalesia pe ele ele mam le kalesia ya o onga me la ka mfai le kalesia wala o nga le ama mona e lo nga kale le anga e fai la ko fo ila le o nga ma mona il ka upu fiku ele o nga mal ka o le lofa tu noa le lofa mama o ke riso o le lofa mama ke riso na lai o na maliu ma mai al tong yola mo tato he atoned for us o le wa vel tong yola ma o fai to aya e ava noa mo tato malava e yeise si manatu tato le sona le pap kisong so se mela wa le sona le la fa le mtau wa e la o fai kau ko ema e la o va ai le mea ngai ka o mai ai le pe o mele fai kau mai laina le lofa makeriso le mali o fa ola mo ingale le fa mai ai le kusa o le atonement of Christ la fa le fa samo so o kongyola keriso le mama uma ya le o ka ko ai ka kau ya ko ka kongro inga ia ka ko mawale lo fa mau ke riso ia fa peka ko pe lang fai mai fo ile melenga ele isau ia ele au ngale fo mai moe malolosi e au ngal fo mai moe mai saule le ka ko li fa o lo mai ele saule li fa ola moe a mi kong nga sau moe nga sala Pela fai mai le sanguanga a pleskenge le kalesia o President Nelson. E mga omia ka ko umari repent por salamo every day of our lives.
every second, every minute of our lives. Because ke la me ka ke fai fa peka ko la ka ke maaya. No, life me menga life me perfecta. E ka wera ka unka ko salmo e kai mi uma lava. Aso umar ka ko bola. Awa o menga mo ia ka ko papakiso e fa mai ngai ka ko sala ma aya lai o menga lenga amer salmo fai ka ke ko solia kula fa mo ka ko pa u. So o le salamo la enga usa o le koe fo winga o ka koolanga ma ka ko le liu ma ka mfai e ko maua ya ke riso le alofa ma ke riso ka ke so angi ma ka ko fai me mo so skangaka Ai lo winga la salmo ka mo pa ki so hola ele ai la ma ko salmo nga e ka nga ka kalo ka ma langi fa mole fa ma nga no mai o le anga mo se e nga a se ma le menga ia e se vanga ia nga sala ki kele voi e ka kaulanga ia lo fai le kopo pe fo ile nga fai mele le kopo o le me fai o e pe kong al mele fa mele li perfecta ia e ka ko kalo kai mi uma ask for forgiveness fa manga longa ka ma lang o le winga ngar sa wanga please king o le kalesia le li perfecta e ka ke ka kalo kuma kangi ko ma lang fa mole fa manga no mai o se sema o le anga ma mea lau ke whaia e wha le kongo ilo o lang. Right. Yeah, lele. E ingi ro mga ko siri. It's not a question. Yeah, okay. But when she first started talking, the verses 25 and 26 really stood out to me. And like the more we go over this chapter, the more I realize this is why I didn't want to do it with them, because I'm a crybaby. And I can't. The more I realized that these are really for us, like, you guys asking me to be a part of this lesson is really important to me. So in verse 25 it says, and 26 it says, and the first fruits of repentance is baptism. And baptism cometh by faith unto the fulfilling the commandments, and the fulfilling the commandments bringeth remission of sins, and the remission of sins bringeth meekness and lowliness of heart, and because of meekness and lowliness of heart cometh the visitation of the Holy Ghost, which Comforter filleth with hope and perfect love, which love endureth by diligence unto prayer, until the end shall come, when all the saints shall dwell with God. So when we're reading this, like, it's getting closer to Christmas, and when you think of Christmas, you think about all the fun things and spending time with family and remembering Christ and being able to serve others. But for some people, Christmas isn't always like an exciting time of year. So keeping that in mind and remembering that Christ loves us, and when we're in our lowest points, or when we feel like we're alone, we still have the Holy Ghost. We still have someone who's available for us to be comforted, and that's something to remember whenever you think about baptisms, like, as well as the responsibilities of remembering to carry the name of Christ. You have to remember that because His love is everlasting, there's always a way for Him to be there for you. That was beautiful. Okay. You want to say something? What? No, that was beautiful. Okay. Yeah. But it's to add on, it's true, towards the end of the year, and the kids are excited about getting gifts and stuff. Parents always ask, have you been naughty or nice all year? And we have to ask ourselves, have we been following the commandments all year? Have we been like Christ-like all year? Have we been putting Him in the center of everything that we've done?
Tina e whainga le whaikau ala le whaikulang whaikau mai e laina a. O le whai upo e los fuma lima ma los fuma leono mo na e valu. O lo whaapelo o whai tawina. Ma o fua mua le salamo o le baptisonga. Ma o le baptisonga e o mai e ala i le whaatuatua e whaatau no uai polo inga. Ma o le whaatau no ina o polo inga e maua le whaamanga lo ina o ngasala. Los fuma leono. Ma o le whaamanga lo ina o ngasala e maua le anga malu ma le mawalalo le loto. Ma o le anga malu ma le mawalalo le loto. E o mai ai le ase singa le anga pa ia. O le wha mawhanwhana lea na te whaatu muina le tangata e le wha moe ma le alofa ato atoa. O le alofa lea e tu mau e ala le whilinga i le titalo. Se ia o mai le unga pe a mau le aupa ia uma whaatasi ma le atua. Ia. O le tatou le sona na ua watu e le wha moe pe ona tatou tau mwhai fo le nei wai taimi o le Christmasi. E mwhai ona na tu mau ia tatou le alofa whakiriso. O ala wa ea mea o mai o a whawhitauli whawhitai fo ea e se wa fine o Sister Taylor o mwhai ona a waimalnita ea. Ia. Pela alofia fo se ka ko fale wa langa le mai le fa inga i me ia kana go inga pa e fa nga inga lava ia meant to be ia pa pe fo ia se wa finge ia Sister Milford o le a wa ma ngai au manga e mo fai langa fai ka mainga le maka upu e iwa lo fai upu lufu lima maka upu iwa fai upu fia lufu lima na fulima fai kau mo mo fa palangi e se o ro 15. no lo fuluiva 25. lufu lima You want to read it? You want me to read it? read in English 25, right? Okay. yeah speak loud. And it says, Wherefore, by the ministering of angels, and by every word which proceeded forth out of the mouth of God, men began to exercise faith in Christ, and thus by faith they did lay upon every good thing, and thus it was until the coming of Christ. o le fa ipunga fe kau That was chapter 7. Oh, it's just just kidding. Sorry, I went the other way. It's there. It's yeah, the same but it's page. yeah. But so I call read chapter Okay. 9. Chapter 9. Chapter 9, verse 25. Yes. My son, Yeah. be faithful in Christ, and may not the things which I have written. Can you stop there? Yes. What Mormon said? My son, be faithful in Christ. Well, Mormon didn't say, yeah. my sons, Yeah. be faithful in Christ. You gotta say, my son, be With faith power. in Christ. Come with the power, because this is the last two verses after what? Chapter 9. 9. Okay, read it loud, please. My son, be faithful in Christ, and may not the things which I have written grieve thee, to weigh thee down unto death, but may Christ lift up thee, and may his sufferings and death, and the showing his body unto our fathers, and his mercy and long sufferings, and the hope of his glory and of eternal life, rest in your mind forever. Ole matango fiela ia le fasa moa a mai fa mai. Lo wateli ia e fa maoni a kiriso. Ma ia le a vea mea ua otu sia. Ma mea e te faa noa ai. E faa mama fai oe i lalo se ia e oti. A e talo sia ia si ia e oe i lunga e kiriso. Ma talo sia ia mau e faa vavau i lau mafau. Ona mafatia, ma lona maliu, ma le faaali mai o lona tino i o tātou tamā, ma lona alofa muti vale, ma le taliti ngā, ma le faa moe o lona mamalu, ma le ola faa vavau. Lau ko la ni uke ko kako le song. So, what do you think about that? Quick, real short. I think that's a good chapter and a good read. Just talks about how much Christ loves us and the opportunities that he gives us to
be able to either stay with him or be to go back to him through his atonement. Mangaya. Nika? No, okay. That was like on point. That's the reason why we take the sacrament on Sunday, to remember the blood and the water, the blood and the body of our Savior Jesus Christ, We take the sacrament every Sunday to renew our covenants and to help us keep straight forward on the iron rod and to return to him one day. Okay. Well, on this scripture, ole manga ia ole whakaunga ile ole o makola o onga le mo ngai lunga kali. Le fai aku ia mea kusa o se whaukuanga mo ia mo le o longa o langa pa le manga ia la ia le whamai leo le kala a mo ngai longa kali o mea umo wo kusia o kwhakia o ia e ko mau ia ke riso lo ngai fai mai fo ia ka kor kaminge. We have to hold on to e mea le leinge le kau ke susuanga nge le kau ke whai ai fa mai lea e le wha apela o pea kako mea ka koungi ma kua kako whangau e vele ma mea pe o le lakalaka mai kako whangau la leo mai e kau ke whaupua kuma whai e mea le ei ai wha apea o lai kau ke le wha mai e lai irka la mamunga molo ngai longa kali awangi e whai a koe o mea ia a vea ma mea ka whaangoa ai ma a vea ma mea eke ia a vea ma mea kusa o kaliki ngā pe ma fo le maliu lo li faula ngai ma fo le ilonga maliu malonga ki nga vea o ia ma kaliki ngā ia ka ko a vea ia nga mafakia o ia ma maliu o le lofa nga ka ia ka ko nga fai ka ko o nga maua se o langa sau marka ko kama langi so ia ole ngala i koe manga ia le ia lo ka ko ia ka ko fa moe o lo ka ia ka ko mangoi le siku ole or ka kama langi Ma leia ia fafta ia tu ia tu tina pa pe fo fa nau fa tatu fa sol nei fa ungo tatu le sona ia fa mo fo tatu fe lo ai fo va ia so asau o le sona e mo el mornai mta upo se fulu tasi el mta upo le o va ia so le la asau o mta upo se fulu o ta ia o nei fafta ia tu yo to final fa dia o le mela o le mana o mia tatu te ma o le langi ina infai na awani o tatu wa aya tu se mele lei ai pe alo ai o tatu mata pe fa pe mai fo ile kopu po le po ela va tai po i malo po nu ya tatu wa tutu maule fa maoni tutu maule fa tutua ya tutu maule fa moe tutu maule rofa fa keriso awani tai no fie mai se au tai mi nel fang taule o le foi fa mai fe ngai tato ya tato tutu mau fa tutua ya kriso ya matatu sau niuni le aso famna tuina la famna tuina le aso fu tato le fa au ya fa tai fo nei tu sing po ia fa manatu mai tato le fa tato tutu mau au nei fa vai ya loto to tele mo loto toa o lo iai lea no tatu wha moenga mo reo langa a sau al wha mianga o sau nia tatu maa langi mo tatou ia manuia nei aso fuafuanga whea ngai iai ia pape fo ia e lo sila mai mo mai e mana umia lo wha so mai ia la hose mea ua e sila fia le o maua tule e tina mo le whanau leita e awe e anga waa ma te tau mo tatou e o le whina ngalo na le tua e fionga le tua o loutou ta whelongolongo ai ma lou taulongolongo e tupu ai whatutua ia manuia lau foi le vai aso ma fuafuanga o whamoimoina e ainga ma o wo ma e pele ia alofangia foi le tua le whalongoina foi le maliu mo le oti nisi o pele ma
ua wala ulia le tamare langi le foi mai tau ia le wha mawhanwhananga le tātou tapau le langi i whina ngalo mwha moe moe ia tātou tuti taula i lawa le tātou le whaola o ia lawa e tūma la vea ia tātou i whaingatā ma pōpua ngā whenga i tātou ia o te whai alei mātou te whai ai nei whaasola nei tāe au ma le alofa tele lawa ia te o tau i le suafa Iesu Karisto. Amen. Amen. Yeah. And have a safe trip.